Nabagi, my voice, Tal and Nabagi the Sinjaba program. Indian Army के Chief General उपेंद्र द्विवेदी बुयानिंग दबा फोनोतुना हयेंग तांग मरिगी नुमिदांग पुंग निपान ताबा मतमदा मियामना खुत्ता मैरा पाइदुना खोंजंग संगसिन मिननबा कोकोमिना मियामदा पाउजेलगली आर्मी से बसिगा अखनना उनखिबा इंटरव्यू अमदा मणिपुर संगलखी हाइरिबा मिटॉप सिंह असी खुलाई पाइबा नते म्यांमार की इरांग मरम ओइदुना संगलकपा मिसमनी मणिपुर की इरांग असी अरानबा सेमजिन साजिनबा वारिना थोअनबनी अमदी कुकी सिंगना ड्रोन बॉम्बिंग अमदी मिसाइल सिनखिबा लेते हाइखिबा लाइबक थिबनी हाइना कोकोमी की कोऑर्डिनेटर टीएस सोमरेंद्रना फोंदोरकली हिरामसिगा मरिलेना ngasi lamphela leiba कोकोमी की संगलेन पांथोकपा पाउगमी फामदा माहना हाई पॉलिटिशियन अमना हाइबदा फावबा हाइमनबा वाफम ओइगदबा वाफमसिंग लेबाग असिबु ngak senbada अचोबा थौदांग लौरिबा मिसक अमना हाइरकपा सिमा होम मिनिस्ट्री अमदी डिफेंस मिनिस्ट्री की मरकता लौतुनरगा चथरकपा पोरमनी हाइबदा हाइमनबा थोकलोय हाइकी मान मखा तारदुना हाई मणिपुर की तोंगान तोंगान फामसिंगदा कुकी खुलाई पाइबसिंग ड्रोन बॉम्बिंग अमदी मपांगंग कनबा मिसाइल कया कापसिनदुना असी अना नंखरे हाइबा वाफम मणिपुर की डीजीपी अमदी सेक्रेटरी एडवाइजर न फोंदोखिबा लेख्रबनी हाइबा वाफम असी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदीना अरानबा सेमजिन साजिम वाफमने हाइरकलाव फावबदा मणिपुर लेंगा डीजीपी अमदी सेक्रेटरी एडवाइजर न पाखुम पीड्रिबा करिगिनो तुमिना लेसिनफम थोकप्रा मणिपुर थोलेबे रांगसी यूनाइटेड नेशंस ता पुखतफम थोकते हाइना जनरल द्विवेदी ना फोंदोखिबा असिना इंडिया ना मणिपुर थुगाइना बहोनरे हाइना पुखलक वाफम सिंगदगी ngakthok chahuna होनरकपनी लवी जनरल द्विवेदी वाफम सिंग असि ममांगदसु असम राइफल्स की डीजी ओरंबा लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर अमसुंग लेफ्टिनेंट जनरल आर रॉय अनिनसु फोंदोखिबा लेख्रे हाइरिबा वाफम असना मरम ओइरगा मणिपुर मसे मसे थोंगा थुगाइनबा इंडियाना कुकी खुलाई पाइबसिंग सिजनरगा प्रॉक्सी वार चथरबसी नोम नोमगी मयेक सेंगलकली आर्मी से बसगी सेमजिन साजिम वाफम सिंह असगी मायोक्ता हयेंग चथगदोरिबा खोंजंग असिदा स्टॉप इंडिया's proxy war against Maitai, stop India's policy of obliterating Maitai, stop divide and rule policy, go back Central Security Force, we will defend our motherland. General Dwivedi down haiba kholau sing lauminasi haina mahakna miyamda khangalakli. Hadiba lala si ngasi phawba laksinba ngamjiba ase ngamdaba nate singmi ngamdaba nate hoina laksinna koda dabkin mobile indiana masi hoina lakhiloi hoina sathan mani haibasi na me sing moina tawriba o ngang ni wong sanga nonu hoiba ni sing asinadi haiba eno ase koi hoina hoina tharmani haibadu thamnaningi Dr. Pratita Charitable Trust na salaiba khongjom de laiba Dr. Pratita Charitable Hospital and Research Institute na State Ayush Society Directorate of Ayush Government of Manipur khusam na dunga si hospital asida tara marirak suba layeng bagi camp ama pangthokre layeng bagi camp aduda medicine gynae pediatric skin amadi dental na singba tongan makal ya na basing layeng khibagaloyena hida langthak sing su lem na phangan khi tongan ba test na singba mathok taba sing su mafam aduda dumap kudong chaba pikhi मेडिकल कैमरा मरीलेना डॉक्टर प्रतिटा चैरिटेबल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर लेसेम्बा मोरांगथेमना हाइकिबदा हॉस्पिटल असना लमदमसी क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी सीएसओ सिंगा खुसमदुना मणिपुर के मफम मयामबदा अमदी इरांग असना लांजेंदुना लेरिबा रिलीफ कैंप कयादा लेमना लायंग बई कैंप सिंग पांथोकना लागली रूरल एरिया से लेरिबा लापना चतुना लायंग बगी खुदोंग चादबा कया लेरिबा सिंग अदु खरतंग ओइरबसु मतेंग पांगजबो ओइना लेमना लायंग बा अमदी लेमना हिदा लांथक सिंग असि फांगनबनी हायरदुना हॉस्पिटल असदा मकल खुदिमकी टेस्ट न सिंगबा अमदी नुमित खुदिंगी ओपीडी खुदोंग चाबसु पीरे हाइकी तोंगान क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना पाव फावबिरक्तुना फ्री मेडिकल कैंप पांथोकनबई खुदोंग चाब लौबियु हॉस्पिटल असना सुमफम सिनबथुंगना फ्री मेडिकल कैंप पांथोकनबा होनबदा मतेंग पांगबियु हाइनसु डॉक्टर लेसेम्बा मोरांग थेमना मियामदा अपील तौरकली इंजीनियर मोहम्मद रियाजुद्दीन खाना I love Lilong Haiba 3D acrylic messages ama hangdoktuna Lilong kendra gi miyamda sinakibagaloyna lunan bai ke amasu pangthokre Lilong turel ahanbi daru ulum gi mayokna badalaiba mahak masagi yumda Lilong kendra gi tongan mafam kya dagi lakpa masang yamlaba miyoy kya saruk yaduna
पांथोखिबा चंबा थोरामदुदा इंजीनियर मोहम्मद रियाजुद्दीन खान हाई लिलोंग केंद्र से हिरम खुदिंगदा सोथदुना लैरी मसी यामना लाइबक थिबनी केंद्र से पोकपा मियोइसिंग तंगाई फदना लिलोंग बु नुंसिबग लोयना केंद्र से थबक खरादा ओइरबसु थमोय सेंग तोमिनाबा तंगाई फदे मलिलेनाबा ऑथोरिटी सुनसु मतंग मतम चाना केंद्र से चाखोत थौरांगी थबक तोबियु अखोय मसेल नुंसी चाना शांति लेना केंद्र से चाखोत थौरांगी थबक खुदिंगदा सरुक यादुना मणिपुर स्टेट के ओइबा चाखोत थौरांगदसु लिलोंग ना सोबा शेयर अमा यामिनासी हाइबगी वखलोंदा आई लव लिलोंग हाइबा 3D एक्रेलिक मैसेज हांगदोपग लेना लू नानबे कैमसी पांथोकपनी हाइकी सिगी आसानी लिलोंग लेमिनरिबा नहारोन अहलोन लैरिबा यूथ गर्ल्स मुपुंग खुदिंगमंगना लिलोंग नुंसिरबदी लिलोंग की इज्जत मांगनब थबक अमुक हल्ला तौरकोय हाइबसे इसागे वखलोन द फौरकदगी लिलोंग द लैरिबा मुपुंग खुदिंगमंगना लिलोंग नुंसिसी लिलोंग की दमक मफम मतम ताना दरकार लेबदा इसागे अंगम पुनमक सैक्रिफाइस तौमिनसी हाइबसे वखलोन द पिकलब खुदोन मचा अम खतंग लिलोंग प्रजादा मेसेज अमोयना फोंदोकसबनी थरामदुदा सरुक याकिबा अजीज लामिन कौबा मन फोंदोरकपदा इसागी लेकाई खुंगंग केंद्र मदी इरमदम नुंसिरबा मतमदा खक्तदा अखोय खुदिंगमक नुंसिचाना मना मगी मतेंग पांगनरबा मतमदा खक्तदा चौखटपा इरमदा अमा ओइगदोरिबनी मसी अखोयगी म्यूजिकसिंगसु असिगुंबा वाखलोन असि लैबा मथौ ताइ हाइखि Nasi kuncha nipan suba maitai mek tambi takpi bagi thoram Salipur Lehau Devi Manipuri High School da Milal Asangi lamjing makada Milan Kabungan Pana amadi MCLC na Sinduna Pangthokre Tharamadudha CS Nabakumar Seram Herajit Mutum Biramani Kumantem Ranjit Thoksom Okena President Member Sing Oyadais da Pangki Tharongi Wahaudo Piraduna Mutum Biramani na अखोइना अखोइगी लोन अमसुंग मयेक चाखोतनबा होनमिनसी अदुना अखोइ पुनमकना मयेक हाइनबगिदमा अखोइनासु खुन खुन मैते मयेक तंबी ताकपीबगी थौराम पांगथोकलिबनी हाइखि एल्यूमिनियम अमसुंग स्टील न साबा पात्र सिंह पुबा तथा ट्रक अमा इम्फालोमदा लाकपगी लंबीदा नुंगबा सब डिवीजन की कांबिरोन विलेज मना योरकपदा मई चटपा इलेक्ट्रिक वायर अमगा सोकनाबदगी मई होरक्तुना गाड़ी अदुगी मथक थंगबा सरुकता मई जाखरे लाइबक फाबदगी ड्राइवर अदुदी असोयंगाम यावदुना नानथो हौरे ऑथोरिटी सिंगना मतौ करमना इलेक्ट्रिक वायर अदुगी मई होरकिबनो हाइबा थिजिले हाइरी मई जाकपादुना मरम ओरगा ट्रक अदुगी मथक थंगबा बॉडीगी सरुक खरा अमांगता थोनखरे हाइरी यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन नोंग पानबा खुदिंगी लिसांग सिंग सथरक ऑर्गेनाइजेशन सिगी होली फीस असेंग बजाकलेंग की मनुंग चना ऑल मणिपुर जनरल हेडक्वार्टर सिंगनुंग खोक्ता इमा हौरेबी खुरुंबगी थरंग असि पांगथोकरे थरमदुदा यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर अमसुंग ब्रांच सिंगदगी मसिंग यामलबा मेंबर सिंगना हेकलेक तमनुन सरुक याखी The World United Youth Club Wangkhayangom Lekai Yankhai Tere Suba Foundation Degi Thoram Pangthok Pagaloyana waiting set amadi store room sangakre World Club United Youth Club ki community hall da Pangthok Patharamaduda honorary former president World Club and Ram Kumar Hanagi World Club ki former advisor Angom Tomba petrol member RK Sanjauba petrol member Takelambam Samozemadi World United Youth Club ki president RK Gokul Chandran Singh Mana Thoy Mitungle Oyan Sarugyaki Sangaba ki Thoranga Melena World United Club ki Draba members sing amadi cookie narco terrorists in Kutagi Mamalibak Pukana Honabada Tawaina Pontapi Kramate Toba sing upon the Suikai Kumnabut Poina Miamna Lay Sukatki Yankai Tere Suba Foundation De Sibumapong Pana Pantona Honabada Selgi Matang Panglaki Bamio Singda Club Asigi Maike Degi Lingan PMD Appreciation Certificate Pinaikai Kumnabasu Utki Taranga Marilena World United Youth Club Wangkai Angom Lekai President RK Gokul Chandran 1967 Sapong Lakiba Club Asing Asidi Sahi Yankai Teret Mapong Pare Club Asna Hek Sapong Lapading Asi Pauba Lekai Asigi Tantana Lamdamasiga Baisu Keada Mangjil Tana Saru Yadna Miyangi Mateng Pangdun Lakli Club Asigi Taupuba Sing Asi No Madisat Kigani Club Asidi Adum Lehogani Ngasigi Club Asigi Taupuba Sing Sat Sotopa Taupuba Sing Namahusilogani Masidi continuous process ni like Kaya Sigi Tantana Lamdamasigi Isu Keada Mangjil Tana Saru Yariba Club Asigi Mayokta Tabak Torokpa Kudingmak
club asigi matam matangi thaupuba singna thengnaba haibasi masana taraba wafamni asum damak thengnabada club asna mai leiraga seloi thengnafam thokpa thengnagani maramasna club asna konmam phamadi lekai asigi nak yate lebiriba locality singna club asna paikhalak pathabak thoram singda mateng pangbiyu haiki All Manipur Bodybuilders Association Amba Imphal Sinduna 62 Mr. Manipur 2024 Mathang Tha December Tang Tara Mari Amadi Tara Mangada Numinini Sumna Pangtholagani Hairiba competition sida senior junior master physical excellence women bodybuilding men's sports physics amadi women's sports physics hairiba category teres ta tongan tongan ba weight category amadi open da pangthokani Delhi ki Jaipur da laiba private nursing home da ngarang nimidang sa yang manga suraba doctor ama nomin kap na hat kre nina hospital ki staff na hai ki bada na ha ni kha ngarang nimidang hospital la laki na ha ama ki soglaba khongsa du dressing change tong na laki bani ngarang su makhoi mafam adu da laki dressing lora matung da prescription ama makhoi na pamlami makhoi Dr. Jabed Akhtar ki kada sangki minute khara ki matung da nursing staff Gazala Parvin amasong MD Kamal na nomai kapagi Makolta ki makoi doctor kada sensin ki doctor ki makokta I tarami hospital staff na police ta hai ki bada na hani dugi sahi tara tungra tara tere ki lenga wegani police ta hai ki bada mi hat pasing aduna target togduna hat ki bo wegani doctor dagi makoi na lanmi gum bagi information ma hanglam ba yai singdaba mioi sing pha na ba CCTV camera gi footage sing screening toba hokre Thani ki mamangda Kolkata da State Run Hospital amada Dr. Nupi ama raptor amatungda tamthina hatok kibagi wathok leikrabani Kolkata gi thokiba thawdo aduna lebak sin matungna chabawa thoma ohenkrabani Delhi gi Dr. Hat kibaga mari layana ruling Aam Aadmi Party na center amadi Lieutenant Governor BK Saxena da law and order gi phibangi maral sinabagi tanjama pire hairi Delhi police na Delhi government report pidana center da PK Central Beirut tangasi ayu angan bada Israel na bomb thadaduna yamdrabna mioi taru hatkre ngarang October 2 duna Iran backed armed group Hezbollah na Israel lanmi nipan hatki Iran ge ballistic missile attack adugi laman khumboy na ngasi bombing adu tawkibani hairi Hamas militants sing amasong Hezbollah na lebak pokpoi numidang da Israel da missile dozen kaya kapsin na attack sathaki attack adu da Israel lanmi teresiki attack adu indirect attack amo oigani warning tawki Middle East regional war amagumna Israel amasong Hezbollah na tit for tat cycle da attack tawnari hairi Haujarabada Maroya Pamukana Pijari Mera Saurel Hobagi Tharam Pangthopaga Iroyana Chingmi Tamia Punba Lining Khongcha Zatkre Lamlaki Usek Simukanbina ba loudspeaker campaign Hodokre Drug community in planning and monitoring of services Hiram the advocacy meeting Pangthokre Loinana Delhi da sahi yangkai manga suraba doctor ama nomoina kaptuna halamle Ngasigi di paudam pijaba matang solution jare miyang tabiri basing bu amuka na kurumjari